El Shaddai Jehovah, El Shaddai. Jesu uKristu waseNazaretha. Haleluya. Haleluya. Sibingelela ibandla lonke abazalwane bonke. Amen. Ubaba wethu benomama laba khona badudubini siyabingelela leadership yonke ekhona baba umyeni nomama mamthwala omama bonke siyanibingelela insizwa zonke intombi. Amen. Sunday school alibonge igama lenkosi. Ngibingelele uNkulunkulu bazalwane ohlezi enathi. Haleluya. Ngibingelela ipresence kaNkulunkulu enjani bazalwane ehlezi inathi. Haleluya. Awasho njalo uNkulunkulu uMoses wathi hambe uyatshela ukuthi nginguye ngikhona. Haleluya. Old Testament bawufika ku Testament uMatthew chapter number 18 uverse 19 and 20 athi uma ngeke nahlangana uma nje ngeke nahlangana malibonke igama lenkosi nazo discuss indaba eyodwa yokuthi uJesu inkosi nomsindisi malibonke igama lenkosi. Lethi Bible uverse adabula izulu eshisa sobukhosi malibonke igama lenkosi ezohlanganyela kunye nathi. Haleluya. Angidoubt bazalwane ukuthi ipresence kaNkulunkulu ikhona phakathi kwethu, whether you believe that or not, kodwa ipresence kaNkulunkulu iphakathi kwethu. Haleluya. Ngibingelela lo uNkulunkulu okhona mambongi osithembisile ukuthi masihlala kuye naye uyohlala kithi. Bese mayesehlezi kithi uNkulunkulu bese siyathela ithelo eliningi ethi niyothela ngekhulu. Haleluya. Akhona uNkulunkulu hayi ngoba uNkulunkulu khona yazalwa. Haleluya. Glory to Jesus. Ngoba uNkulunkulu bazalwane ngokukhethekile angibingelele bonke abazalwane basihambele namhlanje. Alibonge igama lenkosi. Mawufunda indaba kumaHebrews if I'm not mistaken chapter 11 uthi anozamkele ihambi noma manamkele ihambi lithi zamkeleni ihambi ngoba anazi noma selifaka ingilosi. Amen. Manje siyabamkela kakhulu sibingelela bonke abazalwane abadecide ukuzohlanganyela kunye nathi. Amen. Igameni lika Jesu Kristu igama ngonjabulo mbatha abazalwane ngasindiswa ngisindisiwe ngiyosindiswa. Insindiso yami nje ileqhubekayo bazalwane ngangena uJesu kwaba inkosi nomsindisi wempilo yami. Amen. Sengiyakwazi ke mambongo kwamba lula. Haleluya. Ngiyakhumbula nje kwakushona uNkulunkulu ubhembe la kushumayela umama sengimkhohliwe nje kodwa odayisayo wathi ukusindiswa ukudala bazanangakazi lensindiso yakhona. Amen. Kodwa manje ekhuluma wathi ukusindiswa ukuhamba lula. Amen. Haleluya. Manje ke ngihamba nje lula bazalwane noma ngabe kufika imithwadlana ngivele ngidushele kuNkulunkulu. Haleluya. Noma kufika into engizwayo ukuthi ngathi yasinda
uthe yena zale inani lonke elisindwayo nelikhatheka vese uNkulunkulu amfuna into right yabona nje basena sila sizophusha sizoginqa yonke into esisindayo esikhathazayo sizoyidushela kuNkulunkulu yena amahlombe akhe uthe ezwinakhe abathi manibonke igama lenkosi uyakwazi ukusithwala ekuthwala nenkinga zethu ethwala ubuhlungu bethu ethwala ukukhala kwethu uNkulunkulu Makela bafika le into ezwa ukuthi ngathi yasinda sidudula sidudule uNkulunkulu anaka sibe namandla okuthwala haleluya masina foster ukuyithwalela siyonqamuka umqala bazalwane ingakho ukuthola abantu ekuthothi abanye sebashaya izistroke abanye baphethwe ama meningitis indaba uthatha izinto ezithwaleleyo kanti ikhona inkosi eshilo yathini khonzani kimi awuze nje bakena lenkubeni uNkulunkulu vele ophenduka ena imoto kamasparati uNkulunkulu yahamba qoqa udoti yonke ngemigwaqo lemigwaqo icollector kodwa abantu benjani abamfuni uNkulunkulu athi ena uMshumayeli bawufunda ngezansi uchapter number 9 athi ngabuya ngabheka ukuthi yini enza abantu bencamele ena ukufa bengamfuni ukuthi bengafuni ukuyamkela inkosi uJesu ebale zonke izinto ezinhle lesicabanga ukuthi ena abantu bayikhonzile ebuye ethi uMshumayeli konke kuyize leze haleluya amen Proverbs bazalwane uNkulunkulu ibeke inhliziyo yami la Izaga chapter number 14 ngingene nje endabeni yami masinya bazalwane umoya lethe ena asikhulume ngayo namhlanje Izaga chapter number 14 alibonge igama lenkosi sifunde ena uverse 30 yena yedwa bese ngifuna yonke bazalwane mina ngiyazi yonke nginika lena research wena uma ufike eBhayibhelini haleluya Izaga chapter number 14 sifunda uverse number 30 bese ke ngiyacela futhi khona ungangilungisela elesilungu malikhona amen also to ngicela engifundele Proverbs 14 chapter 14 verse 30 Izaga chapter 14 verse 30 Inhliziyo ezolileyo inokuphila kwenyama kepha umhawu ukubola kwamathambo ake ufunde elesilungu amen haleluya Proverbs chapter 14 verse 30 A heart at peace gives life to the body but envy rots the bones Sibongile uNkulunkulu wethu ophakemeyo sibongile ngcwele yengcwele isikwa sethu sanamhlanje khuluma ena inhliziyo yakho ngiyathulisa wonke umoya engavuka kimi uNkulunkulu akuzwakale wena noqobo lwakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen Glory to Jesus amen bazalwane nansi ena indaba uNkulunkulu ethi ena ayidlule ngokukhulu ena ukuphuthuma haleluya amen ethi ena inhliziyo ezolileyo ingukuphila kwenyama kepha umhawu ungukubola kwamathambo mayufunda ngesingisi njengoba ena sitholile iyachaza ukuthi a pure heart gives life amen to the flesh but envy kubolisa amathambo brings rotten ematha nje ayikho into uNkulunkulu afuna sigade ngaphezulu kwakho konke ukudlula ena inhliziyo bese kuba nelinye iverse ukuthi mawufunda chapter 3 ubena ngalimuva lithi ena ngaphezulu kwakho konke wolinda ena inhliziyo haleluya kusho ukuthi ena into uNkulunkulu asifundisa yona afuna ukusifundisa yona namhlanje ufuna ena ukuthi inhliziyo zethu manwanga malenkosi sizigade haleluya sizigade ngesingisi ithi a sound heart a sound makhulunywa nge sound heart noma inhliziyo ena ekhulunywa ena uSolomon
akasho enhlizwe inhliziyo ezolileyo akasho lokuzoleleke enikwaziyo amen kodwa usho inhliziyo enoqotho uNkulunkulu ukhuluma ngenhliziyo ngabonga igama leNkosi enoqotho ovela kuNkulunkulu haleluya khuluma inhliziyo enesimilo mayethi ena a sound heart usho inhliziyo enesimilo kanjalo ke inhliziyo enjalo the sound heart the pure heart lithi ena iBhayibheli it gives life to the flesh ngamanye amagama uma ngabe ena inhliziyo yakho ngalokho leNkosi igcwala amawari igcwala ena ukubalisa igcwala wonke amabili zonke ena izinto ezizoyikhathaza inhliziyo yenza ukuthi ena ibolise amathambo kusho ukuthi ukugula konke ama-disease akhona emhlabeni ngababala wonke awakhandwa yile zinto esiyicabangayo kodwa yinhliziyo manje kamele Nkosi inhliziyo yethu ma ingalunganga igcwele ubonakala icabanga zonke izinto ena ezibe ifa umoya efakwa isitha lithi iBhayibheli leyo nto le iyobolisa amathambo akho kodwa inhliziyo epure inhliziyo a sound heart lithi iBhayibheli ivele ena ilethe ukuphila enyameni yakho ilethe ukuphila haleluya na uqhubeka nayo ena le ndaba uzothola ukuthi noma ngabe ugula ulele ngisho embhedeni usesibhedlela noma ngabe usekhaya lakho manje igama leNkosi noma ngabe ena uphethwe yini ekuthubayo emzimbeni wakho efikile yazothi sokuqedela ukudestroya what you have a pure heart what unalenhliziyo bathi ena it's a sound heart ngoba kuthiwa iletha ena ukuphila ivese ikududule inhliziyo idudule ukuphila ikusupply emzimbeni wonke uphile emzimba ungadlanga ngesedative haleluya amen kodwa inhliziyo enamawali ebalisayo mama igama leNkosi lithi iBhayibheli ivele ibolise amathambo bengulinda izolo abashocked bazana ngibula umntwana futhi omncane haleluya bula abantu besifazane kakhulu kangaka yini indaba into isuke enhlizweni bonakala inhliziyo bonakala ingqondo yomuntu yonakala bese ena inhliziyo mesigcwele bonke lokubi zonke yonke lemicabango ewena oyivinzayo oyigayayo ngoba inhliziyo yonke into iphumela ngaphandle kwenyama yonke imikhiqizo esibona umuntu ayenza whether yimbi noma ngabe yinhle isuka ena engqondweni inhliziyo bese ena ivele ethi mina ngifuna action yonke into egcwele inhliziyo bese iyaphuma iphumela ngaphandle haleluya yiko bese ena uthola ena umuntu esebulala abantu besifazane abanacanga umuntu ozokusiza umbulali umuntu ozokulethela ena ifamily ozokwakho umuntu ozokusiza babelethela osifazane umsizi umuntu ozolungisa impilo yakho uba kumyeni uze bambiza kahle bathi bayifiance kodwa wena ngoba inhliziyo yakho igcwele ukubonakala ugcwele ukuzilo kubi manje ngoba leNkosi wonke abantu ubudodi wonke imcabango emibi lithi ena iBhayibheli bese inhliziyo bese ithatha uaction inhliziyo sefike izinto ezibike transibula ngabantu haleluya kubalulekile kunakho bonke bazothi asigade inhliziyo yethu ihlale ipure inhliziyo manje bonke igama leNkosi mawufunda abaseKorinthes 1 Corinthians chapter number 6 ufunda ena uverse 19 no 20 uzokutshela baba igama leNkosi ukuthi imizimba yethu ithempele kaNkulunkulu kufuneka ena njalo sihlale sigada sihlambulule sicleana imizimba yethu akunandaba noma ngabe balonke igama leNkosi mncane kangakanani noma ngabe mkhulu kangakanani kodwa imizimba yethu iyithempeli awuimagineke ukuthi ena lelo thempeli ena lethi isupply ukungcola emzimbeni wonke umzimba kuzothi ena ugcwele ena envy esho umfundisi balonke igama leNkosi izindla kabi lithi iBhayibheli bonke lokhu kuzindla nokuthi ena uzonde abantu manje ngoba leNkosi iyazaleka la ngaphakathi kwenhlizweni uyazala akuzalela abantu basondayo kodwa
emzimbeni wakho. Uzale ini ufola. Ufola lamathambo ena ukholwa ena indaba yakho ivele iphele. Yini indaba unenhliziyo. Engekho right. Balonke belenkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Bawufunda uJakobe uJames chapter number 3 ena uverse number 6 uzokutshela ukuthi ena enhlizweni yomuntu balonke belenkosi mangalo kugcwele uyalu enhlizweni yomuntu uNkulunkulu akakwazi ukwakha la. Wathi enhlizweni yakho kwagcwala uyalu kwadwala ungamthandi uNkulunkulu ungamthembi uNkulunkulu onke ena ama forces akhona operatayo emhlabeni malonke abalenkosi athola impunja bese ezongena onke ama forces mayezongena kuwe azokudistroy azokudemolish indaba yakho ena iphele ungabi necharacter ungabi nasimilo ube umuntu ongana direction ngoba inhliziyo ngamanye bonke abantu abane character right ne character embi usuka kuphi inhliziyo konke nokona usuka kuphi inhliziyo. Hallelujah. Dothi ena inhliziyo iyaxova zonke ena izinto ingcono nemoto yamasipala ngoba iyawuthatha udoti iyowulahla emadumping site. Wena idumping site yakho iyiphi mathambo akho. Bawucabanga izinto ezimbi zidlala izinto ezimbi ena ungabafisela abanye into ezinhle. Yonke leyo doti kuma kuphi mathandeni akho bolele mathambo. Amathambo ngokwe research balonke abalenkosi yiyona into ekwazi ukubalance ngoba kumile nje kuba namathambo bengengeni. So amathambo akwazi ukubalancisa kwazi uma amathambo bese umzimba. Izwi lenkosi balithi umuntu onenhliziyo engekho right enanasimile na character noma balenkosi ipolisa amathambo futhi awukwazi ukuthuma indaba yakho bese iphelile. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Ngoba bese siqaphele inhliziyo bazalwane izwi lenkosi balithi ena inhliziyo zethu azihlanjululwa imindlusuku khona kohlabele kahle wathi siyahlanjululwa imindlusuku. Hallelujah. Kudinga ukuthi sisondele kuNkulunkulu nenhliziyo zethu ezingekho right silungise indaba yenhliziyo. uNkulunkulu efake yonke ichemical ayifaka sezulwini kulungiswe ela inhliziyo zethu. Ngoba ukukholwa ukodwa umuntu enenhliziyo engekho right balonke amaleko akumsiza umuntu. Hallelujah. Umuntu ongalungisanga enhliziyo yakho onamabili enhliziyweni yakhe akayilapha ayikho ukuyenza Joshua kunenhliziyo esacabanga kabi. Angisho ukuthi imicabango ayifike kimi kodwa wathi wasidla ngathi ingakho umshumayeli ethi incwadi yomthetho mayingasuki kuphi emlonyeni wakho wozidla ngayo ungazidli ngezwi lenkosi uyofaka ezinye izinto enhlizweni uvula igap engene usathane ezindise ngenkani zonke into ezimbi nengamaqhibi esitha uNkulunkulu edestroy demolish iphela indaba yakho. Hallelujah. Lord to Jesus sayibazana nemagede nje le lithi ena iBhayibheli inhliziyo enjani ezobe inophila. Kusho ukuthi mangabe ulungisa inhliziyo yakho ngisho lokugula kuncane. Nokuphela kuncane ngoba si-understanda ini amandla okuhlanzeka kwenhliziyo, power of ukuklensa inhliziyo zethu endlini kaNkulunkulu. It's not enough ukulisa kumele inkosi bese siyabuya engasizodlala bese ngenzele lutho. Kubalulekile ukuthi inhliziyo yethu sihlambulule every day. Imini nobusuku umzuzu nomzuzu senjani sihlambulule. Hallelujah. Hayi bazalwane isimangaliso indaba yenhliziyo uNkulunkulu uthi ena asikhumbuzane namhlanje ukuthi wonke ena umuntu une-task mawufuna uku-investa ngempela iy'mali zakho ey'nkulu ufuna uku-investa isikhathi sakho esikhulu ngoba abantu bayayinaka inyama bayinakisise bayigqokise kahle bayibutshe. Haleluya. Akukho wrong bazalwane kodwa ufuna ukuspend isikhathi kuphi enhlizweni yakho. Abanye abantu uthi besheshe bafe beze befika emathuneni ungasisikhathi bebencane babancane kulajanga umuntu ezulwini abantu abajayini uNkulunkulu ena ufuna
sifuna wonke umuntu ephile la mhlawumbe ezofila balonke ngamanye Nkosi zonke izinto okumele ezinto dalelwe zona. Haleluya. Cheka inhliziyo. Cheka inhliziyo yakho. Assignment enkulu uNkulunkulu ethi namhlanje asikhule siyazi ukuthi sokwenza ama assignment einhliziyo zethu, so analyze inhliziyo zethu. Ukuthi zinjani. Yonke into embi eyenzakalayo neyenzeka yekela ukukhomba abantu. Yekela ukubuka izinto ezithize. Kodwa cheka inhliziyo yakho. Cheka inhliziyo yakho. Hayi mina vele ekhaya sasingekho right wena wenzeni. Hallelujah. Iyakuletha ukuphila a pure heart. Iyakuletha ukuphila ilethe isusa ngisho inkungu engqondweni. Ukhumbule inhliziyo yakho ikhiqize izinto ezinhle. Inhliziyo yakho. Ngoba iyakhiqiza abantu siyathanda sithandi iyakhiqiza yebo abantu wena inhliziyo abantu asebabona abayibona inhliziyo babuka wena ukuthi bathi inhliziyo wena ngoba usuke check izenzo zakho ngendlela obehave ngayo ukuthi ubehave kanjani phambi kwabantu ekhaya ubehave kanjani. Haleluya. Bese sekuphuma magama kathini unenhliziyo embi usuke eqinisela ubona ikhiqizo yenhliziyo. Yingakho bese kwenza analysis wonke umuntu siyolungisa inhliziyo zethu. Bantu ngamanye Nkosi unyaka usuphela nje sikuyi heritage month kubalulekile ukuthi siyocheck inhliziyo zethu. Haleluya. Iyakuletha ukuphila. Iyakuletha inhliziyo yodwa angafika emthandazweni angafika kuma fasting angafika kuphi ngisakhuluma ngenhliziyo nje ngokuphulela nje wena inhliziyo ukuthi ena uNkulunkulu akadile operate inhliziyo yakho ibe right. Ile ngaphakathi lapho isimilo sakho ube necharacter udinga ukuoperate inhliziyo. uNkulunkulu esiphule yonke into ababibi angawafunzi zonke izinto uNkulunkulu angathokozi ngazo ozidla ngazo into yobusuku uNkulunkulu esiphule kuphi ngoba uNkulunkulu bayayilini inhliziyo yakho izozala ukubola kwamathambo kube lezinto eziphuma eziphuthukayo sibambe imlomo sithi hawu usibandane yini indaba inhliziyo isidwele yathi ngenza njani ke manje Manibonge ngabale Nkosi. Iyakuletha ukuphila kanti inhliziyo egcwele izinto engekho right. Iletha ukubona kwamathambo. Haleluya. Ingabikho into yakho right nelungayo. Ngoba inhliziyo yakho ayikho right. You don't have a sound heart. Ungaphili. Haleluya. Haba kodwa iphela imali iyafinish. Indaba kingalungi. Indaba inhliziyo yakho right. Glory to Jesus. Manje ke bazalwane umuntu uthi unalethe le ndaba namhlanje ukuthi asiyocheka inhliziyo zethu siyinike lokuNkulunkulu inhliziyo. Manibonke ngabale Nkosi. Wonke umuntu anganikele inhliziyo yakhe kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akayisebenze. Inhliziyo angaphumuli uNkulunkulu ngoba isitha asiphumuli ngaphandle. Manje uNkulunkulu naye kufanele sinike leyo task. Mangibonga ukuthi uNkulunkulu esebenze inhliziyo yethu, esebenze inhliziyo. Iqale phansi ekoparela uNkulunkulu ekhenike iqala inhliziyo kube ikulethele izinto ezithile imicabango emihle abanye bethu abahleli lapho bangama scientist bele ba discover izinto ezintsha manonke ngabale Nkosi abanye kumele kube khona into abazoyinventa kube khona izinto ezintsha ezizovela ezizoshintsha umhlaba kodwa ngeke ukuthi inhliziyo yakho ikhiqize izinto ezibonile manonke ngabale Nkosi ibonisa konke ngisho amaphupho ngisho ama vision amahle uNkulunkulu abhalele wona ziyabona zonke into zife ngenxa yali akafulo yakhe inhliziyo yakhe ekhiqize nayo uyothanda fast uzudle Anibonge ngabale Nkosi kolele labo bantu bayeke baxolele wonke umuntu asiphindele ukufakazana nemali siyocheka inhliziyo zethu haleluya siyoxolela enye izinto Manibonge ngabale Nkosi eyenza uthothi ena ikholwa aliqhubeki kahle
noma nje umuntu nje engaqhubeki kahle le ndaba le asindaba yomuntu ongakholwa kuphela ukuphunyuka kokulusa inhliziyo iyaluswa bazalwane nengqondo yethu iyaluswa haleluya yikho uthola abanye into inhliziyo ayifuqa ngentuthu abanye bafaka intuthu emakhanda indaba abayilusiwe inhliziyo yabo haleluya izawutshela imilomo ke niyahleka Lord to Jesus inhliziyo bazalwane hamba uyokwenza show njoba siphuma la hamba uyokwenza show ukuthi uyoqasha ama security enhliziyo ulandela iarmy abantu bonke belenkosi ezokugada inhliziyo yakho ingonakali inhliziyo yakho uzoqhubeka ekholweni belezinto ezintsha belezambulo ezinkulu eyivelayo abantu bonke belenkosi uyoqhubeka iBhayibheli mayesafunda umfundisi uDuteronomy 28 lithi uyobusiswa awubusiswa nenhliziyo yakho right kufanele ihlanze inhliziyo yakho before ubusiswa iqoma lakho nenqolobane zakho ubusiswa inzalo yakho yonke into ithika ngesandla ubusiswe inhliziyo yakho right Akanye uNkulunkulu ayibusisa izinto balonke baleko elakho right udinga sipho uNkulunkulu yingakho sivuka uJoshua sibona uNkulunkulu every Sunday every day singene emthandazweni balonke balekosi sisuke sithi uNkulunkulu asazi sixhopheba asazi soneba ngokungasikhatsini sizocela ukuthi ena ususe ngoba umuntu lizile kanti umuntu ozindlakala onenhliziyo eyasho zonke into ezini lithi iBhayibheli uyabona umzimba uyabona haleluya ube sigqila sezifo ayisandele kuyo yonke inyanga le ile kuyindaba inhliziyo yakho khona la khona kunembewu emilayo phakathi enhlizweni ethi yena uJeremiah siphilisiwe nemveli banonke abalenkosi kufanele lelo zwi lelo sililonde silifaka enhlizweni yethu bonke yabona kumele bagcwale uNkulunkulu ngaphakathi kithi njengoba silana nje sizogcwalisa uNkulunkulu ngaphakathi kithi ukuthi noma ngabe yini amafusi ala ngaphandle afuna ukuzigwinya athola uNkulunkulu ugcwele idushane ishonele ledelinda ugcwele uNkulunkulu ngaphakathi enhlizweni yethu siyihlanzile inhliziyo yethu every day haleluya it's not enough bazalwane ukuthi nje size enkonzweni sihlabele sigqoke enasibe bahle njengoba kanje nje ubuthoma nani for the mistake amen it's not enough kodwa kufuneka inasikhathi inhliziyo yethu so God into siyikhulumayo lithi iBhayibheli nothi iBhayibheli kodwa lokho okukhulumayo ugcina uyikho so yonke into oyikhulumayo be careful ngoba isuke engqondweni ecabangeni yehlela kuphi enhlizweni bese yenza njani phumela ngaphandle so be careful ukuthi into oyishoyo andibanga igama lenkosi inhliziyo ephilayo iletha ini ukuphila emzimbeni to the flesh it brings life to the flesh a sound heart inhliziyo enobuqotho bukaNkulunkulu inhliziyo enesimilo inhliziyo enonembeza it brings life to the levels iletha ukuphila kuphi emzimbeni wakho to the flesh zonke izinto ezidingwa iflesh ngoba iflesh siyaphila uyazala uzaleka izinto ezinhle ezinkulu simangala eshiya umhlaba indaba umzimba wakho uyaphila inyama yakho iyaphila haleluya manje sizosukuma sonke bazalwane ngiyafisa sikhuleke sonke sithandazele inhliziyo zethu simtshele uNkulunkulu ukuthi ukusuka namhlanje sicela yena eoperate inhliziyo zethu sicela uNkulunkulu ukuthi engene ngaphakathi kithi ezolungisa ini bazalwane inhliziyo ezogada uNkulunkulu kunazo zonke izinto egada inhliziyo zethu uNkulunkulu singathuka abantu ngenhliziyo zethu singazidli kabi ngenhliziyo zethu balonke lenkosi kodwa sizidle izinto ezinhle esikhulumayo noma ngabe kuthiwa waphatheka kakutheneza ngodlulisa banonke ngama lenkosi asisukumele bazalwane singenyawo sisaya emthandazweni ngifisa wonke umuntu ekhulekele inhliziyo yakhe mangabe awukwazi ukuthandaza noma awukwazi ukuthandaza uzofunda ukukhulekele inhliziyo
ukuthi uNkulunkulu ukusukela kusasa mayecheka ingqondo yakho uNkulunkulu ethi right echeka ehla uNkulunkulu enhlizweni phansi ekujuleni kwayo eyithola ukuthi ena i-right usuwumuntu obuyelwa i-character umuntu indaba zakho ziyalunga haleluya lonke izinto uNkulunkulu angathokozi ngazo oyigcina enhlizweni yakho for many years uNkulunkulu isiphule ekhiphe siqale kahle uNkulunkulu e-clean slate haleluya manje sizoya sonke bazalwane emthandazweni sikhulekele inhliziyo zethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha asithandazeni bazalwane